Amakuru Now TV, we are to give you update. twongeye kubasuhuza kunze mudukurikira ku muyoboro wa YouTube rekanizero ko mumeze neza cyane. Nge nitwa Fiston da Silva yibayitsa Amakuru Now TV, aho rero tugenda tugaruka ku makuru agizweho kano kanya. Niba uri mushyashya kuri no YouTube channel yitwa Amakuru Now TV, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'amakuru tuba twaguteguriye agezweho kandi ku gihe. Amakuru yacu rero agiye kwibanda kuri zino ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri aya makuru turaza kubabwira ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakoze impinduka zikomeye muri guverinoma, aho rero abayobozi bashyashya binjiyemo ndetse abandi bahindurirwa izindi nshingano, aho rero turaza kubigarukaho mu buryo burambuye muri aya makuru. Muri aya makuru kandi turaza kuba twababwira ko rero muri aya makuru ikindi turaza kuba twagaruka mu karere ka Nyarugenge, aho rero umugabo yafatiwe mu modoka ari kumwe n'umuturanyi, aho rero byaje kuvamo ibitari byiza. Rero uraza kuba wamenya ngo ninde wafashe, byose uraza kubimenyera muri aya makuru mu buryo burambuye. W'icyo usabwa no gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'aya makuru. Kandi muri aya makuru ikindi turaza kuba twababwira ko muri Nigeria abayobozi babiri bakomeye bo mu mutwe w'iterabwoba Boko Haram bamaze kwicwa nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Ubwo turaza kuba twabigarukaho mu buryo burambuye, we nuze kuba wajya kure. Amakuru yacu rero tugiye kuba twagarukaho mu buryo burambuye. Izo zari ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kuba twakibandaho mu buryo burambuye. Reka nongere ngo ikaze nkunana gusaba niba ari bwo bwa mbere ukurikiye ino YouTube channel yitwa Amakuru Now TV, musaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kumenya byinshi tuba twaguteguriye neza cyane. Ukande like kuri buri video tumaze gushyira kuri no YouTube channel cyangwa se kuri buri video umaze kureba, ukande share na comment byose kugira ngo tubashe kuba twamenya n'ibitekerezo byawe. Rero nguhaye ikaze muri aya makuru mugiye kugezwaho na Fiston da Silva. Amakuru yacu rero tugiye kuba twayahera ku mpinduka zikomeye zakozwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame, aho rero yahinduye abayobozi bagiye batandukanye. Bamwe rero abahindurira inshingano, abandi abakura ku nshingano nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Hanyuma rero Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakoze impinduka zikomeye muri guverinoma, aho rero Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakoze impinduka muri guverinoma, aho rero mu Rwanashyaka Damien yagizwe Minisitiri w'ibikorwa remezo, Uwizeye Judith yagizwe Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo, naho rero Kajangwe Antoine Marie agirwa Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda. Bikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze n'ibiro bya Minisitiri w'intebe mu ijoro ryo ku itariki 10 z'ukwezi kwa Kamena 2026, mu Rwanashyaka Damien yagizwe Minisitiri w'ibikorwa remezo, ajyaho asimbuyeho bita Dr Gasore Jimmy. Muri iyi minisiteri yanashyizweho rero abanyamabanga ba leta babiri aribo Colonel Bizimungu Gradien n'uwo bita Zingiro Amadi. Hanyuma rero uyu rero Zingiro Amadi akaba ari umuyobozi mukuru wa REG. Hanyuma rero aho rero amakuru akomeza avuga ko iyindi minisiteri yakozwemo impinduka ni y'abakozi ba leta n'umurimo, aho rero yahawe Judith Uwizeye. Hanyuma yagiye kuri uyu mwanya asimbuye uwo bita Ambasaderi Christine Nkurikiyinka. Mbere yo guhabwa izi nshingano, Uwizeye yari asanzwe ari minisitiri muri Perezidansi ya Repubulika. Bivuze ko iyi minisiteri ikorera muri Perezidansi ya Repubulika yamaze gukurwaho. Ni mu gihe rero Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda yahawe Kajangwe Antoine Marie, aho rero wari umunyamabanga uhoraho muri la Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda. Abandi bahawe inshingano ni Lieutenant General Retired Karenzi Karake yagizwe Ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika y'abaturage y'Ubushinwa. Major General Bayingana Emmanuel agirwa Ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri leta ya Israel.
aho rero Colonel Tayadi Ruhunga Genote wari umunyamabanga mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha Rwanda Investigation Board RIB yagizwe ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika ya Polonye, mu gihe ambasaderi Nkurikiyinka Christine yagizwe ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda mu bwami bwa Espagne. Tuyishimire Chantal we yagizwe umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda asimbura Kajangwe wayagizwe minisitiri muri iriya minisiteri. Mu gihe rero Kanyonga Louise yagizwe umuyobozi mukuru wa Zigama CSS, naho Byiringiro Maxime agirwa umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda icyo REG, aho rero yagiye kuri uno mwanya asimbuyeho uwari uriho witwa Zingiro Omadi, rero we waje kuba umunyamabanga wa leta muri minisiteri muri nuzariro muri minisiteri y'ibikorwa remezo. Hanyuma rero ikindi wamenya nuko Umurungi Michel yagizwe umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ishoramari mu rwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda cyangwa se ubwiteganyirizwe mu Rwanda RSSB. Rero nizo mpinduka umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakoze muri guverinoma. Hanyuma tuvuye kuri iriya nkuru, reka tujye tujya ku yindi nkuru rero, aho rero ari inkuru yo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Umugabo yafatiwe mu modoka n'umuturanyi we, aho rero baje gufatwa n'umugore w'uyu mugabo. Rero amakuru akomeza avuga ko mu ijoro ryo ku itariki 10 Kamena 2026 hagana saa 5:15 mu gace ka Cyumbati gaherereye mu murenge wa Rwampara mu karere ka Nyarugenge habereye igikorwa cyateje urujijo n'akaduruvayo mu baturage. Umugore umwe yafashe umugabo we mu cyuho ari kumwe n'undi mugore baturanye bari mu modoka, bikekwa ko bari mu bikorwa by'urukundo arwihishe. Amakuru atangwa n'abari aho avuga ko uyu mugabo yarasanzwe akekwaho cyangwa se akekwa n'umugore we kuba amuca inyuma, nubwo atari yarigeze abifatirwamo cyangwa se agira ibimenyetso bifatika bishinja uwo mugabo. Bivugwa ko uwo mugabo yasohokanye n'uwo muturanyi wabo nijoro, maze bamwe mu nshuti z'uwo mugore babibonye bahita bamumenyesha aho imodoka yabo iherereye, aho yari iparitse mu mwijima. Umugore yahise ajyayo yihuta, ageze asanga koko umugabo ari kumwe n'umugore we, nako umugabo ari kumwe n'undi mugore w'umuturanyi mu modoka batangiye no gusomana, ari nabwo yahise azamurijwe atabaza avuga ko abafashe barimo barakora imico itari myiza. Mu burakari bwinshi umugore rero yashatse kumenagura ibirahure by'imodoka y'umugabo we, ariko abaturage bari hafi aho baramubuza kugira ngo atangiza ibintu cyangwa se hatagira ibyo yangiza. Mu gihe abaturage bageragezaga kumuhumuriza no kumubuza gukora ibyangiza, uwo mugabo yahise afata icyemezo cyo kwihutira kuhava, agenda n'uwo mugore bari kumwe, asiga umugore we aho hantu. Nyuma y'ibi uwo mugore yabwiye umunyamakuru wa Ukweli Time, aho rero yamubwiye ko atari ubwa mbere afashe umugabo we mu bikorwa nk'ibyo, ashimangira ko imyitwarire ye yamurenze. Rero yirinze kugira byinshi atangaza, ahitamo kwitahira atwawe kuri moto. Nyuma y'aho abaturage bagerageje kumuhumiriza yisubirira mu rugo. Amakuru yacu tugiye kuba twayakomereza, aho rero amakuru yacu tugiye kuba twayakomereza mu gihugu gikoreramo umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram, aho rero abayobozi bakuru ba Boko Haram bishwe. Mbere yuko rero tujya hanze y'u Rwanda, reka mbanze mbabwire ko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda bamwita Yolanda Makuro yasubije raporo y'ikigo ngo kitegamiye kuri leta cya Human Rights Watch giherutse gushyira hanze, kivuga ko kivuga ku bwicanyi bwabereye Fizi na Minembwe, aho cyavugaga ko rero leta y'u Rwanda ishobora kuba ifitanye imikoranire n'umutwe wa M23,
rero uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urimo urarwanya ubutegetsi bw'i Kinshasa. Aho rero umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolanda Macron yavuze ko igihugu cy'u Rwanda naho gihuriye n'umutwe wa M23 ndetse ibyabaye muri Minembwe na Mfizi naho u Rwanda ruhuriye nabyo. Aho rero Yolanda Macron yakomeje gusaba kino kigo kitegamiye kuri leta cya Human Rights Watch guhagarika gukomeza gukwirakwiza ibihuha cyangwa se kuvuga amakuru kidafitiye gihamya. Rero tuvuye ku cyo guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yagusubije kuri raporo ya Human Rights Watch, reka amakuru yacu tuyakomereze tunayakomereze hano muri Boko Haram. Aho rero mu gihugu cya Nigeria abayobozi babiri bakomeye ba Boko Haram bishwe. Aho rero ingabo za Nigeria zatangaje ko zishe ibyihebe bibiri byari biyoboye itsinda ry'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro aho rero ingabo za Nigeria zatangaje ko zishe ibyihebe bibiri byari biyoboye itsinda ry'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro warimo ushimuta abanyeshuri bakoraga ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye mu gace ka Luke mu karere ka Kaba muri leta ya Kongi. Aho rero mu bishwe harimo Ibrahim Alias Bacuju uzwi nka Batijo wari umwe mu bayobozi bakuru b'itsinda ry'umutwe wa Boko Haram na mugenzi we Ibrahim. Amakuru yatangajwe n'ingabo za Nigeria avuga ko abo bayobozi bishwe barashwe ubwo bari bayoboye itsinda ry'abarwanyi babo bageragezaga gushimuta abanyeshuri bakoraga ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye muri kariya gace ka Aruke. Habayeho imirwano no kurasana hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi ba Boko Haram bituma abanyeshuri barenga 15,000 bakoraga ibizamini badashimutwa, nubwo ngo hari abasirikare ba leta babikomerekeyemo bikomeye n'abanyeshuri babiri bakabiburiramo ubuzima. Rero amakuru akomeza avuga ko ibi bibaye mu gihe imitwe yitwaje intwaro muri Nigeria ikomeje kujujubya leta, ari nako ishimuta abaturage n'abanyeshuri nyuma igahabwa amafaranga yo kubarekura cyangwa se ingurane itayahabwa, bamwe bakicwa, dore ko benshi bakomeje kuburira ubuzima muri ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa n'iriya mitwe yitwaje intwaro ya Boko Haram. Amakuru yacu rero nahangaha tuyasoreje. Rero indi sango y'amakuru iraza kubageraho mu masaha ari imbere. Rero reka mfate umwanya nshimira umuntu wese wamaze gukora subscribe, niba ari bwo bwa mbere wari ukurikiye ino channel ndagusaba gukora subscribe kuko tugenda tugaruka ku makuru ari kugenda agarukwaho cyane cyangwa se amakuru agezweho. Hanyuma buri video umaze kureba rero ndagusaba ndagushishikariza gukora like na share na comment kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Ngiye nitwaga Afisa da Silver, reka nshimire ikipe ngari yamfashije, bamfashije kuyatunganya, ubwo ni ukugenda tuyegeranya, abamfashije ku buhanga bw'ibyuma ndetse n'abagiye kumfasha kuyaprodinga bose ndabashimiye. Rero hanyuma bakomeze bagire ibihe byiza. Indi sango y'amakuru rero iraza kuba yabageraho mu masaha ari imbere. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi mukomeze munareba n'izindi video tuba twabateguriye ziba ziri kuri no YouTube channel yitwa Amakuru Now TV. Hanyuma rero ndaza kuza kugaruka mu masaha ari imbere mbagezaho amakuru agezweho ako kanya. Mukomeze mugire ibihe byiza. Bye bye. Amakuru Now TV, we are to give you update.